Koti ya nkathi ciaguru nethiritwe kinambere kwigua kirigiria kana ikiregera bo askari kuinambere kwigua kingaga barabara itikainambere kwigikurukaga na arantere cha Central Business District CBD kagita kamandamano kuringana na Mugambi Daniel Lawrence Mugambi ethiritwe kinambere kwigua kinenkanira ishino kana ethiritwe kinambere kwigua kinenkanira ugambi bobo kumania na kuga ati imugaru na katiba nontu kila muntu nethiritwe kinambere kwigua ena haki ya kwigua akithiaga ara kwenda muntu nethiritwe na haki ya kwinambere kwigua akitembeaga kogu imugaru na sheria kagitani wau karatatini gatothatu nkwana kwena mujumbe oreaga ugu ethiritwe kinambere kwigua akigona rumande nontu bakuringithanwa na Wamba kagitani kara uchunkoni bwithiritwe bukinambere kwe bukiendereaga mujumbe wa Manyata Gitonga Mukonji ethiritwe kinambere kwigua akirara mpioni ino ya Julai matete ugu nara mpingironi cia watho utubo kana utubwa igoro nara inde ethiritwe kinambere kwigua kiringithanagua nambi na amba kana Wamba bwithiritwe bukinambere kwigua bukienderea na arende wete kana weteretwe ntubuko inambere kwa bukithikagirwa na igamba riri kwigwa rigitwiwa tuguchingie 14 kengo chunkoni bwegwa bukirikaia kuthira karatati ni kaka tuthatu no nkona mwekuru ria Susan Njeri jina wa Boniface Kariuki ore thiritwe kinambere kwigwa ya kwena kithikiro kinene sana na aragutariria makariga kana na thiritwe gitariria bura athie nambere kwigwa akiwon kana bura thie nambere kwigwa agikani mwana wake atikaima andamanoni era indi mwana we nambere kwigwa kithiaga tamwigwa era wasiesikia la mkuu uvunjika gu karatati ni gatuna nara nkuona mukana umurito wethiritwe kinambere ko kinenkanagirwo ni mutongore wa mugongo President William Samoei Ruto na arethiritwe kinambere kwigua muthenya wa igoro athie nambere kwigua kiaririo ntobwe na inya sana akithi nambere kwigua kimenagiria andu arire chithiritwe kinambere kwikiaragua ni antu bara bakumeneria thirikari nkurukine ethiritwe kinambere kwigua kiuga batietegeria kana atietegeria kuona maandamano mawamba maandamano makwinyangia maandamano makuthukangia makithi nambere kwa makiendereaga nthiguruni ya Kenya nkagitani kara rais athie nambere kwigua kirutaga watho uga baraba kai nambere kwa bakiringithanagwa na Wamba bobu baraba gathi nambere kwa bakienda wataka askari baraba kai nambere kwa bakiwatekanaga bakienda kuia muntu naringwe risasi ya muguu naringwe risasi ya kuguru kesi baadaye yani aingwe risasi ya kuguru iro chibitali na arabu akachoka irwe na arora kotini kengwa kainambere kwigua akiruthagata akituyagirwo na akithitangawa karatati ni gatutano no nkona nora wari munini wa rais Rigathi Gachagua ariaga ugu akithinambere kwa kiuga gutie muntu wena mubango wa kuthukangia thirikari gutie na muntu wena mubango wa kuruta rais utongoriani tayari antu ibanogetenwe na kuibeterere 2027 ikinya bathinambere kwa bakimurutaga gukurukira ndebe koguo tie na antu bethiritwe bakibanga bangane kumuruta utongoriani na njira ya miranga nyuma kana na njira ya kugoma nambi ndatwira chikiritwe karatatini gatutano karatatini gatuthandatu murithiri wa Meru TV nara nkuona Kuria Moses Kuria Mr Moses Kuria urathie nambere kwigua kirega nguge kana kirisign tu ya Jumanne ta munenkiri kirira wa mantu makonene na uchumi mutongoro mugongo nethiritwe kinambere kwigua kithing graduation ceremony na Arante Kabarak University Nakuru County December na mbichere kuonekana haya kagitaku lakini ende kuririkana hata former cabinet secretary Moses Kuria kana uyu urari waziri Moses Kuria ethiritwe kinambere kwigua kiumagoro kotongoriani bwa thirikari ya Ruto ndu ya Jumaine na arene thiritwe kinambere kwigua ikiumbukaga ati ena mubango wa kuwatanira na former president Uhuru Kenyatta ni aririkana ati Kuria omba kwigua
ena mubango wa kuthi kambeni ya ura wari mutongore wa mugongo President Uhuru Kenyatta. Nara ndeni yarwarie na kuria ethiritwo kinambere kwigua kionanagiria ati we ari tayari kwigua kiumagarukaga utongoria ni bubu na muno nkuruki ari tayari kwigua kiumagarukaga kuthi kurutha shughuli ciake ikuringana no ethiritwo kiugu. Jubilee Party ipati ya opposition kana ipati ya rutero rurekoragana na thirikari raithiritwo kinambere kwigua ikiruthaga mantu mayo chini ya maji kuona ati ni ukipe rais toes mantu marako inambere kwa kirutha na kwa kwina ndeto kanyoni muntu tu kethiritwo kinambere kwa kiuga kombeka okegua akuria thiete kiri Uhuru kwa kumanishita ka kugaruka bosi wake kuringana na kanyoni muntu anyway karatati ni kama wanja kaliaga ugo na arankona opposition and tongore barabara gani na thirikari opposition leaders kana tongore barabara kurega na thirikari ibethiritwo bakinambere kwigwa baki launch wave ya imbia ya gisiasa ira yethiritwo kinambere kwigwa ikionekana taka ikuthiria inya ya Raila. Raila yethiritwo akimenyekana twegwite ari kiginagina ya opposition ethiritwo akimenyekana twethiritwo kiginagina kia uregani na watho lakini kuringana naonekanite ntugino taka thongire thirikari ni muno I don't know karatati ni kama wanje ndeto inuga chirira o muraithiri wa Meru TV na ukaina mbere ko gicionaga na ndeto kana na njira endaya karatati ni gatunana ajumbe TSC Teacher Service Commission bethiritwo bakina mbere kwigwa bagikurukanaga nuntu bwari mubara batari na ngugi na arankona ura wethiritwo kina mbere kwigwa ende akiruta ngwita acting CEO Evelyn Mitei kagitakara ethiritwo ari mbere ya bunge nene kana kiri kamiti ya kithomo tariki 19 mweri mukuruku thia na mbere kwigwa kiaragiria ndeto ino kiuga kwena arimu baingi muno bara batari na ngugi na kogwe kubatarwa kanibwo gitumi arimu bakaina mbere kwa bakiongagiro kengo kithomo kiana betu kewe kithiaga na mbere karatati ni ya 10 kwena mantu mariritwe mantu makonna sha na arankuona ende kwena ghost patient ya baba ethiritwo bakina mbere kwa bakiruta wakiri mubango yo wa sha karatati ni ya 10 no ndeto ino iri karatati ni wakage 10 no kaina mbere kwa kithira ndero cha KEMSA ara yethiritwo ikiremwa kana ikiremwa igotigira ati ni kuruta ngwe yayo bweya na ara county etachemakueni na ara governor wa county ino ethiritwo kina mbere kwigwa akiereza governor Mutuko Kilonzo Junior ethiritwo kina mbere kwigwa akierezera abora KEMSA ethiritwo kina mbere kwigwa gifail counties kana kina mbere kwigwa kiringa kandi ma county kiremawa ni gutungatira akari na njira era yagirite karatati ni ya 12 nkuona jumbe bakina mbere kwa bagitambetwa kiri wangirwa kurithira manya mastima utigira ati irukuina mbere kwa rugicunkunawa na kuraithirwa bwega muno kiri mantu makonenie na mita kethira kwina stima igutumika nkurukia boibati gutumika nambi kwogu ichendeto chiretu kinambe kwikiaragiro karatati ni ya 13 karatati ya 14 ni maoni mantu mwanya murithiri wa Meru TV watabora kwa karakari karatati ni ya 15 ni mbichi ya katuni iri agago na arankuona borichi ale agao wawete bunduki kana wete muchinka na ara mbichi ya nyuma ane waziri mul komeni akimwira shoot to kill orders from above ya mwira ratha kuraga na ni sheria kana ni watho kuma na areguru na rutero arungi nkona no President Ruto akiuga ndi nkuruki kana am the above shoot with skill for the legs yeah President Ruto no ethiritwo akiuga ati kuga muntu arathwa urawe lakini alienda muntu narathwa maguru kengwa twika ati kumba kuthina muntu yo kuratho maguru ni nyangeti muntu wagwe kwirwa aratho maguru kwirwa arathwe kengo
Kengombi kengotigira ati na kwirwa cibitari na ari gikwiro cibitari nyumani athi na mbere kwigwa akira wanarora kotini. Kumira agu ni ngonono cia karaya ndeni ya history muthenya wa umuthi tariki 10 mweri wa muwanja mwankani wa 1991 irono rwariritwa rugono rwa ura wari Kitutu East MP George Moseti anyona nara rugono rwo withiritwo karirwa o kwa njira indaya bara bendete ngono nicio kitambo ngweti ukagora ngatheti no kaina mbere kwigwa kibonagira ndeto ino cionde ira ciithiritwo ikina mbere kwigwa igikagirwa orito agao muretheria mwende kumira agu nembio kumaune mantu makaria karia path kwathokirira kiringo mwanya icio ciithiritwo ikina mbere kwigwa ikiandikagirwa agao CBE yariritu agao ni mantu mamirugire mariaga ugu ya imbirenge kuona kwina biuri mwanya biethiretwo bikina mbere kwa bikiandikagirwa agao bia KJCEA ya Integrated Science Model Papers icio chiri agao kwa kagora ngatheti no gatethere kinya mwana waku gutigira ati na kuina mbere kwigwa akithomaga bwega na akimenyaga imbi yoyo ngwe kuina mbere kwigwa ikiaragirwa ndiro cia account bado iri ndeni ngatheti no murithiro wa Meru TV ya na kwogu ukaina mbere kwa kugura ngatheti no no kona mantu makona property bado mari ndeni ngatheti no bado kinyambo wa ngatheti no kamona ndiro cia kimandeguru iri ndeto ni no kana iri ndeni ngatheti no na kona Russia kina mbere kwigwa attack Ukraine with some 728 drones yeah Russia yithiritwe kina mbere kwigwa attack Ukraine na drone 748 ndero cheki mandhuru ile agao ndero cheki biashara bado ile ndani ngatheti no murithiro mwendo wa Meru TV na michezo of course games ile ndani ngatheti no kwa ubwa kurutha tuiku magaruka kwa ngatheti no no kaina mbere kwigwa ukibonagira imbi yoyongwa yithiritwe gikirwa urito karatarika mwisho agao mbato chituche michezo ndio yithiritwe ikina mbere kwigwa ikiaragirwa na mamu imo methiritwe makina mbere kwa magikagirwa urito ndeni ya ngatheti no lakini tukireithagiria gintu kira kana rugono rwa rwithiritwe gikorerwo rangi ndeni ya ngatheti no murithiro wa Meru TV mutongoro mugongo kwigwa kebu magiri na kuga antu baraba kaina mbere kwa bakiwatawa ndeni ya maandamano kuina mbere kwa bakira dawa maguru baraba kaina mbere kwa bakiwatikana kuyira antu into bia kuina mbere kwigwa bakira dawa maguru uyobo kulingana na gugu you know what's your take ntubobo uri ona bukarakara ngangi ata do you think nuntu bwagirite nuko takara isi athia na mbere kwigwa kiugaga ontubwega nuko ntubuta abumba kwigwa bukira ta thina nuko ntubuta abumba kwigwa maybe bukitema akinya baraba mwendete bakigwa bakimo menaga thikari ageka ina mbere kwigwa kina inukaga kana what do you think kiri mantu mama raisi ethiritwe kina mbere kwigwa kiaragire wona ndachokera kiri mwerekera umugongo tukaina mbere kwa tukirithagira mantu maingi nkuruki makonenie na rwarero rwa raisi muthenya wa igoro wona ndachokera tukaina mbere kwa tukirithagiria mantu makonenie na rwarero rwa muthenya wa igoro mutongoro mugongo na twiwe tukimenyaga nkuruki imbi yo gitumi na ara tukewa tuwatanite na ageni betu kiri kwariria mantu mwanya kiri mwerekera uyu wa mugongo kawathira bambita na family zo Kimathi na goko ni kwa Meru TV utikathi kuraya no ntingo chokera kengo tuina mbere kwa tukiendelea. Good morning.